esigodlweni eLithitsini. Imbali seyicalile ukutheleka esigodlweni eMbangweni lapho kutawugidwa khona umkhosi wemhlanga wesifundza saseshiselweni. Imbali ke ingene ngemandla esigodlweni lapho khona ifike yabhalisa yalungela ke ukugidza lokutawucala ngemgcibelo. Ditsite umati wajika emathambo tangoMatelitulu taphuma nembiko lothi live lingahle lembathe emakhata ngempelasonto. Lokhu kuchaza ukuthi imbali itawube ibhejelene nemakhata lashubisa umkantsha. Kodwa umgqumo lelingene ngawo esigodlweni eMbangweni libutho ukhombe kulungela kwalo kuphakamisa umjeka walo nakunoma ngusiphi isimo selitulo. Imbali ifike yabhalisa yathatha nemiyalo mayelana nekuhlanteka nangendlela lebhekeke ukuthi itiphathe ngayo. Siyabonga manje ukuthi senihambile efika esigodlweni eMbangweni naseThekholi emhlangeni. Bali, ngiyacela ukuthi nisayemathenteni. Sicela ukuthi ningalali ibhasikili. Sicela singangcolisi. La uhleli khona awuthi ungadla nje sewujika phasi eceleni kwakho. Kunema-refuse bags le nema-plastic lamnyama labatani bekela wona emathenteni. La ndawo ufaka khona lesendile siyeva bani. Kude inhlalakahle imbali itawuthola kunakekeleka lokusezingeni leliphakeme. Ngaphandle kokuthi yethwelwe ngemabhasi amakhosi alungisa ukuthi igeze emashaweni ngemanti lashisako. Emakhosi atawulondla wonke emalanga lubutho endesiciniseko ukuthi liphephile lithola nelusito lwetempilo uma kudzingekile. Ngemgcibelo libutho litawethula umhlanga phambi kwemakhosi ilanga langelisonto kube lilanga lekugidza. Ngesikhathi ibuya kuleli ngalesine ingonyama ifisele imbali umkhosi lomuhle. Sibuke nemsebenzi wemhlanga lesikholwa ukuthi awu nawo utaba mhle kakhulu bekune. Nobika kwethu indzabeni ngisandile Makhanya naThabiso Dlamini esigodlweni eMbangweni. Umhlonishwa